Postavkom Savršene nesavršenosti Nataša Kamaljević proširuje svoj istraživački potencijal sa keramoskulpturama izrađenim njenim omiljenim materijalom – glinom. Savršene nesavršenosti su sve ovo što ja radim. Sve je vezano za glinu, za kamen, za neki art, modern koji pokušavam da plasiram kroz grad Aranđelovac koji je inače poznat po mermeru, glini, po smotri i tako. Tako da je sve nepravilno, a opet je jedinstveno i po meni savršeno je sad. Lepo je, unikatno je i to je nešto što se trudim da prenesem i da ljudi to prepoznaju. I prenosim stanje neko životno, okoline, sredine, prirode u kojoj živimo, tako da sve je objedinjeno u tom nekom komadu koji iz mene izađe na ovaj način. Svi eksponati odišu nekom moćnom energijom pulsiranja života. Takav efekat koji radovi izazivaju delom počiva i na bojama koje je umetnica koristila za izradu skulptura i slika – crna, bela i crvena. Tehnika je čista glina, nju izrađujem isključivo rukom, ne koristim ni točak, sve je iz ruke rađeno, peče se, glazira se, formira se i to je to. Onako jednostavna metoda, ali krajnje intimna i prosto, rad sa rukama i ovde i radim neke radionice i hoću to da podelim sa publikom, da dočaram šta sve glina može da iznese iz čoveka, da iznedri i onako je terapeutski, baš je predlažem svakom. Spajajući nespojivo i kombinujući različite tekstilne materijale, a ostajući verna svojoj poetici i autorskom rukopisu, Nataša nam putem slika prenosi jednu drugu priču. Inspiraciju za te kompozicije sa teksturom i amorfnim oblicima koji izlaze u prostor iz okvira slike, autorka je nalazila u prirodi i apstraktnom svetu. Umakala sam lanu, neku masu koju sam sama osmislila i onako bavila sam se reljefom, tom teksturom, to sam htjela da dobijem kroz to platno i evo, to je to, sviđa mi se. Radovi su nastajali spontano i stihijski, bez prethodnog promišljanja i skiciranja, osluškujući prirodu i posmatrajući svet oko sebe, utiske nataložene u sebi prenela je na platna. I tako su nastale savršene nesavršenosti.